ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke berpau baha ke kod admission nak kebentar ke nursing and paramedical course yang ke Jingtei berkampanya kol hai kini ke nombor harum. Ban penkrea ke lempung Ïaka Sport 6 Meghalaya Games acara pusan ke Banlong Jowai hekin hon ke nong mikmat nak Meghalaya State Olympic Association bagi Sports Association berpair-pair keluar menjie di Jowai Ïaka Jowai bat Hawaii jer hal wei trek julio. Hakiri ke jingwan je di Jowai Ïaka lairam du working president uba John F. Karchiyeng badu general secretary uba L Parian u assistant director ke transport and district sports officer ba Krobok Pasar bagi noyalam jadi senjuk berpair-pair like nak ke noyalam nak senjuk Ïaka jong ke boxing. Hakini ke jingwan jurip bat penting kenai ke Jowai Ïaka ke MSOA bagi senjuk lailat keleng ke Jowai kinthop ya ke yang nang ba government college ke legit nak kebentan pelong ke swimming Thomas Jones Senior College Pep Pali Jowai Presbyterian Higher Secondary School La Thalabo berwaya jia sports complex. Buat John berkeran ulang bagi dan hadu arpu South League senjuk ke beluan banjurip bagi Jowai Ïaka bagi kinthop ya ke archery, athletics, arm wrestling, badminton, basketball, cycling, football, golf, gymnastic, judo, karate, swimming, shooting, softball, sports climbing and mountaineering, table tennis, taekwondo, volleyball, weightlifting, wrestling, wushu, muay thai, bat kho. Bagi lawan ke preliminary inspection, buat hadirin ketu ngilalong duk ke jialang buat ke Department of Sports and Youth Affairs, disukumen by Honorable Minister Ibu Shakler Wajri, Director Madam Isa Wanda Lalu, buat KBWIC officers jongka Department of Sports and Youth Affairs, rengkat by Assistant Director DSO jongka West Jingtei Hill District Kilai Donlang. La review ha ka yakani ka jengpan krea but ha tu meeting nila pentip ba ha ka kadway trik ka Meghalaya State Olympic Association but kitu ki arpusan pli ki sports disciplines ki ba ngila rai ban nang penslur bakin mi khmat bakin wan ban inspect makan don ka final inspection mentaksi ya dokumen ba baro ki jan baro hi kilai poi actually baro hi kilai poi ya section ban inspect but the secretary in sanang brief mo ke venue ke ayu dengan sebab on penting figure di arpo South League belawan mentaksi kilang ka archery, arm wrestling, athletics, badminton, basketball, cycling, football, golf, gymnastics, judo, karate do, shooting, softball, sport climbing, swimming, tennis, table tennis, taekwondo, volleyball, weightlifting, wrestling, wushu, kho, muay thai. Te kini ki sports ki arpusan tuli ki lawan mutasi. But halo kata sanang brief issue i secretary ya kita ki inspection jungi nila ya aku boleh assistant director ba West Jingtei Hills District baila yalam yini ki asian saya gitu ki venue ora ki asian more or less kila hun mo nama kata state championship kalau muka state championship ka state games te kila more or less kila hun ya kini ki venue baka basa mata ka sa haka Department of Sports and Youth Affairs kumlukin perkre nilali pet yu ya ka accommodation mo ka ayu nilali pet yu ya ka main stadium kepada Hawaii jer mana but katu kata kepada shukli kita bol ki technical issues hang tu kamadan kaba nakaliang ka athletic association kinang kwa jingsha issue itu kata di technical issue baka association ni kinsa directly ya keren baka Department of Sports and Youth Affairs te more or less misong comment ba ka West Jingtei Hills District ki don bon ba kini ki venue kini ki halls but what are the key rate ki mo ki don ki berit ndai ngilaban adjust mo ngilaban adjust te nga don takata ban ong ngarmen ba kan ni kan pen im ya ki district associations kadi ka jing penki jungi ban long ya ki game saman ka district kat balak
modern infrastructure ka bun ke jumatoy nomor ka mi ke interest ju ki khana school ju colleges bakin chimbanta mo ki nang pakre ki athletes tengah ngi scam bakani ka jingya jungi kan longka jingmantoy bangin hakawi sing sala bon sei ki mo ki rio khrau ki riwele nagani ka thai bat ngam mo kumbanga sathu ka Jingtei Hills ni ki la sei bun ki khlur no yele mo hakikat tu kan ni tengah squad ban pengkamau ru biang ba haka Goa Nationals ke barak sudah la host kumba South Purlai League sport discipline tengiru ngide gawe ni gejala ki balade yo ira allotment ban host Ïaka National Games try how arjar akun reulane arjar aknyau but kumta kacing persang jungi kalong bangin nang penslur ye gini ki jelek kai kum shi benta ban penkre Ïaka teka to prepare for the national games. Okay. So we're in the first third games how 2020 ni pelong khat sao the league discipline haka 2022 ni pelong khat khandai mo so comment ba let's see mentang ya la wan tak si ni wan inspect arp sao naki arpusan league asian nagalang amasi ngila so meeting bagi asian baro ilarai ban isim benta akan imela game subject dadan gijakasa tilara ban inspect na mentang singi nama ringpaan pendep ni kam bulan Jun makan long ka babit pebiang wan pengkre gini gijaka gini ni songo sibon yagi baro isti asian di baro new teng ba John lain na bossing sim lawan baro iti way la venue la ipenbek la biang song stang ya kaya sport department lomba state sponsor ban penbiang itu FOP ya kebeki gilatip insale ban pan permission ni dong ABC so nagaliang ni stop songo ya astan data sports by don kat ni la ya asin la wan ne ban pa pendep kat kum kwa de TCM lo ni kemen bagani game sang ni Jowai long ba popular sport ni kemen bagi dan sibon gi hall gi hap Sorkar mta usnim hap Pynlut ke rasna gini gi German hanga ge ting kemen ba Jingtei lang ba sport sen kamtam gi pa Jowai anong public stin adu mta ba mehla game kan wan apo sor Jowai haga jibna Januari i date sebelum sepentit tagi action gi bomwan ting mla banong mala ara gi bomwan le se kim long interest mabon gi action gi bakwa di totally bakwa androng mehla games tingim laan perung ikat bangala isle gitu asen bala aktif ngitep ibamlong tingim pala tingi kermen hiba di trailang baro ba distribution ba sport government ga bakloy ban sponsor utama i kermen ga game hani po Jowai po Jingtei kan long ga bajok sakit bok rian ya di media trailang bat ni untuk pikir kam sport hani ha kami clear ka swimming bat ka shooting ik swimming ting layo ka jaka kum bangala man kini kisi baladep layo apo kyang namba government college campus temene ne liang ka sondo ka lawan mi ngila yalam ki kila i ba ka jaka ka long ka babyang anta ka song stang ki tang ka government ka ban snai ka ta swimming pool dade bala nemla ka ta tepat not banong ti kilak ban pendep ni kimlak ban pendep haduk kata kapor swaga meklia game ti mentangin dia tristom hi kat balam la ban pen urlong kata ka jingtu ka jong ti sakawai pat haba ya dai bat ka shooting ya ka short range shooting tingi la yo ka jaka la don way breu na po wa jetia hi bal ai siu bahai jaka ban penon kam ti na liang ka susan ro kila wan mene kila wan pej ki bat ka long range ro nila yo apo kini kamadan tepele tene liang ocean kila siohun kila biang thrai kamdon cho ke jingwit menta ka song stang ka government hi ka ban pek ban snai kita ka jingdon kam jong ocean namenta ka meklia game ka banwat po kani district jong kumba la pek meneng la yalam ki jong ki MSOA ai gila i baki accommodation ai kimdon problem apo wajeng parents ni don ki schools ki colleges ki badon ki badai ki jong ka government property kum ka government boys government girls ka kyang nang ba government college ka polytechnic bat ki wai ti kat kum ka jingpai jong ka Meklia State Olympic Association mane bat ka department kum jo ngila i ba ka jing set up
ya competition area kam don problem so kadai ka belong easy bah pat ka ban suk bah ya ki athletes ki ban wan simenta pok ne ka game onus men don